yang berdarah Ratu Saraswati. Inggih Ratu Betara sesuwunan titiang, Ratu yang Haji Saraswati Dewata junjungan titiang. Sane mangkin titiang pangkah pisang ngastawa palubuhi ratu. Anunas sueca Tetuak titiang ngastawa jagi nunas suecan palubuhi ratu. Magi ledang ratu Pengabden titiang mangdeledang ratu tedun kejagati. Nonton titiang ngaya anguri Titiang nunasice mangdene ledang ratu nuntun sikian titiang murid. Saraswati Mordan kita Kita sane jagi gurit titiang sane mangkin mamurde Saraswati. Kacerita duk purwakala sane mangkin jagi carita yang titiang kawin tenan dawege arin kanten puyung suwang septi dawa gerin kantun puyung sepi durung wenten punapa punapi. Iadah ya
Brahmanang Riapda Dawag punika raris yang Brahmo ngeripto napi sane karipto aini durusan jagat ageng jagat aling dawag punika ida yang Brahmo ngaripto jagati sami miwah daging jagat sami dalar karipto oleh yang Brahmo daging jagati samyan satu jatmo miwah taru daging jagate sane karipto oleh hidup luwere taru satu lan jatmu sane mangkin carita yang parindik solah jatmone dawagirin kantun gugon tuwon sami dawagarien solah panjake sami kantun gugon tuwon ya diaston ipon tambat ya diaston dawagerin jatmone tambat pisan nanging sulahnya ne becik diastu dawagerin jatmone tambat nanging solahne becik pisan asih ku masih reng kanti dawagerien panjake mesraya kanti asih kumasi alas pasir tukat gunung sapunapi gunung tukat lan alase dawagi punika maka sami kawardian gunung tukat miwah alase sami kawardian anduk jatmone penyakit bakti reng widi dawag punika panjake bakti pisan aring ide betara
kudang warsa oh sepunika Aing sane mangkin cerita yang tidiang ring sampune kudang warsa wus punika. Waduh gunung madak pati Raris wenten Sang Prabu Madeg Agung meparap wadung. sakti anenten samin padang Sang Watu Gunung punika sakti nenten wenten raris sane presiden nandingin riki ring jagate. reng jagate ngaduk Sang Watu Gunung punika seneng pisan ngaduk-ngaduk iriki ring jagate. Kaswar akan dalar adegang Rauh ring suargan Sang Watu Gunung taler seneng ngaduk-ngaduk sapunika. Dewi Sari karasang kangen banyo Watu Gunung kesuargan ngererep inake Dewi Sri keanggen penyeruan. Sang Hyang Wisnu duka pisan Yang Wisnu duka pisan santukan Sang Watu Gunung degak pisan. Jai Jani Suba Asakti Watu Gunung jani cai subo madan sakti. Bingung apa kesaktian Di subane cai sakti, cai bingung lantas ngabo kesaktiannya.
dia ku mini ngaduk Ulian keliwat sakti cai ngaduk-ngaduk raris digumining dekat mai ke aswarga tur teket masih mai ke swargan cai ngaduk-ngaduk kiri-kiring swargan ane ajani kai mancet urip ibu ane jani tu sing bungan kai lakar mancut urip caine Yang Wisnu Ninten nyawes bawas Ide yang Wisnu dan nyawis menang tuang sang watu gunung Ida ko siwa uyakti Ide yang Wisnu menawi kuciwa pisan Rahasia lumangalang prapta raris rawuh resi lumanglang mebaosan ring ide yang Wisnu Waduh gunung sakti pisang sing ratu yang Wisnu sang watu gununge punika mula sakti pisan Neng sorang wantas sane mangkin sane presiden raris ngasorang watu gunung wantah asiki kemantan Satria Maulu badawang saneside ngasorang pinaka watu gunung dan jewenten sios kesatrio sane maulu bedawang Yang Wisnu Yukti
rupa mulu bedawang Rares ide yang Wisnu digelis nyuti rupa maulu bedawang lalu. Waduh gunung ngetor ngaksing Rares watu gunungnya punika ngetor ngaksi ide yang Wisnu nyuti rupa. Rares kepantigang Rares sang watu gunung kepantigang oleh ide yang Wisnu. runtuh waduh gunung kujang Dok punika watu gunung kepantigang kucap dina runtuh watu gunung. benjang semang wow mati Benjang semengan rares wawu sang watu gunung padem. dina nikah candung wadang kewastane Dawang punika watu gunung padem rares kucap rahina candung buatan. Ramaharasi alo mangalang Benjang nerares rauh ide resi lumang. Mait layangan waduh gunung saluir Ide resi lumanglang maid rares layon iwatu gunung keseluwiring genah. Pahit tayadan Dawa kelayon watu gununge kepait punika rares mewasta raine pait paidan. Rares kaurep
Rasi Buddha Benjane raris rawuh Resi Buddha ngurip sang watu gunung. Dina wastan dina dawak iku Dawak watu gunung kaure punika oleh Resi Buddha raris mawaster rahina urip. waras pati ngorep Benjang derau raris Resi Uraspati taler ngurip sang watu gunung. panadagan kewastane Dok Resi Uraspati ngurip watu gunung gocap rahina penegdegan. rawuh yang batara siwa benjang ni ide yang Betara Siwa sane ngetap. ida ngurip watu gunung sane mangkin Ide yang Siwa kangen ngaksi sang watu gunung raris kauri. yang batara Wisnu Rawa Dawak watu gunung sampun maurip raris rawuh ide yang Wisnu. saya jagi madawa Ide yang Wisnu rawuh saya ge jadi nyedayang iwatu gunung. yang siwa ngandhak dukan yang Wisnu Raris ide yang Siwa digelis ngandhek dukan ide yang Betara Wisnu. dina nika kata ucap Dina dawak yang Siwa ngandhek dukan ide yang Betara Wisnu. pangeran dana kewastani Rahinane dawak punika kewastani pengredane. Ang siwa mah kuwas alus Raris ide yang Siwa sade alus mebaos ning ide